Pozdrav svim prijateljima stolnog tenisa. Danas ću vam pokazati kako jednostavno možete kada vam se drška od znoja i prljavštine uprlja i očistiti da vam reket ponovo izgleda kao nov. Sve što trebate je jedna stara četkica za zube, malo vode i bilo koja pasta za zube. Prva stvar koju ćete napraviti, namočiti malo četkicu u vodu. Zatim ćete uzeti malo paste i staviti je na četkicu. I sa tom četkicom ćemo dršku čistiti na način da ju prvo premažemo pastom s oba dvije strane i laganim pokretima strugati gore prema dole. Znači četkate kao što bi četkali zube, tako četkate i svoju dršku od reketa dok ne dobije ponovo onaj stari sjaj, dok se sva prljavština ne ukloni s nje. Znači prvo jednu stranu, pa onda krenete na drugu stranu i svako malo možete malo oprati da se skine prljavština, znači četkicu u vodi. I evo da vam pokažem rezultat nakon čišćenja. Drška izgleda puno neusporedivo bolje sada kada smo je očistili na način koji sam vam pokazao.